Nagabenta ke khobor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Bantip ba NPP kalong kanong kitliw ke BJP kalong kum ketua ban rai caklia nya perkat bahai kata yang confident kum ba sailong namang confident ni namar ba aswa bantep nomination ni lawan keleng-keleng ki perlu tengah jong ba pencengan jong ba kerang bat ki samla ki la tri keleng kini election ka internet namar ba borok-borok ki klaim kalau election ka compare bat kini election mentah borok-borok ki klaim ke real election kan sedang hadir ka scrutiny dan file nomination diberi kini elek kini play namar ka real election mood kan sedang nado lesai ni lesisi tepang alik keleng-keleng asio ba kabiang Kini mulai ini ke jeng pernah jeng ke BJP bahkan aja ke sana itu NPP atau kan nyarapnya kan ketak itu. Di ke BJP teka lalik buat ke NPP tanpa kinom sebut pun saya kinwan ke Kongres. Try kubo mencuai PE election ni ke by election ni kibeh di lalik ke NPP tanpa voters part dari behek dan diberi kinlik kat sebakimon kat kum gaju sautu jengah ini ki arlai sungi na Giant Hills na West Hills wat cepok Garu Hills ro ngai pon ngai iba ki babon ni ki kin phai sa ke Kongres hoi ki NPP ro kin yoi kat BPP ro kin yoi ki UDP ro kin yoi dekat kum gajing ki janga ala man bakla ro tambah baboni kisio jam kisio jan ba kini election kum kalong menta ka compare ni election nama ka jing pendik haman ki jaka la de Assam la de wepat ki benta jong ka India ki bru ki pai ba ka Congress ka kam skan ka Congress ka kam sabu dia ka sensar ka kada dengan try ki bobon bat ki bru jongga BJP ru kermen ba kinwan phai chaga Congress kata ka ki jonga kadon ru ka jing seo diau ka jing song si hapling ki leader jongga BJP namar ga BJP kam sudnyo ya ki notice ka jing bombo candidate jongga BJP ka pen Ishai Kedar ba ka BJP ka neglect ya ke North East, Kamtam ya ke Meghalaya, ke Nagaland, Mizoram. Lai lada wat kandidat ki menurut banbo. Kibai HC. Kini dibagi bagi divide jadi ujung kibon ki parti. Lada ki telot lene ki claim ki bo kandidat bandon ke kontak banyo experience ki nong train. Ki BJP ko malong menta ka set ki nong train lejong. Bat ka jo ko poro ka neglect Kamtam ya ke Meghalaya ke BJP ka sayo hado 10-15% go vote share ki election ki paper dengan try kinong Meghalaya kinong North East nado na Nagaland bat ki juai ngide bantip ba NPP kalong kanong kitliw ke BJP kalong kum ketua ban rai caklia nya perkat bahai kata NPP kamde show ke parti ke ba control dalade Andre kalau ada boleh kontrolang menta. Ka BJP ru ka johi. Menta la kontrolang da ka NPP ya ka BJP. Kini ke baro ka don ka apa ka cuma nama ba boleh ba kat ka National Party kepala don ka base balai de election MP haman le kisnem menta kami le show. Ka don ker ke kalendat ke cingfu jongki. Ila pan kita ini lade ke constitution ne ke sidel ne kibai ni perkat ha di BJP kemde ki bi start jangan try dan ne gila ban don ke jing agreement baki baik parti bakin kene ke Raja Sabha you never know tambah BJP will not go empty handed can one big something can one big the ibru jungi ngatrai one day can realize ke jing bom file jong ke BJP ke don ke challenge